Pamiarsa Bali jantan nenten medue sumber daya alam. Ya diasena sampudike Bali medue kesugihan adat, dreste seni miwah budaya sane patut kejagre miwah kelestarian. Perda Desa Adat mendados payung hukum sane nawegan kewentenan desa adat, rumasuk seni miwah budaya Bali, parilaksana cora. Bali nenten medue sumber daya alam minekadi tambang, minyak, gas, miwa emas. Bali wanta medue adat, dreste seni miwa budaya. Kesugihan tambang yening nerus kekeruk mejanten pacang telas taler pikobat ring pelemahan pacang kepanggi. Metiosan sarang Bali, sani medue budaya miwa dreste sani wenten ring suang-suang wawidangan desa adat. Yening budaya miwa adat puniki becek kau pepire, taler kelimbakang janten, kewentenannya nih pacang ajek. Perda Desa Adat nawengin miwah ngemit kewentenan adat istiadat miwah seni budaya ring Bali. Pendidikan ini cap mapeketan ring kauripan krama sejeroning maagama ring Bali antuk dreste miwah pemargin upacara sanetawa. Kewentenan Desa Adat sujatinya ni mendados lembaga pertahanan sane nenten wantah ngemit kewentenan Desa Adat taler pemargin upacara ring suang-suang Desa Adat. Antuk punike Desa Adat ring Bali patut nulak nilai-nilai budaya tiosan miwa parilaksana cara sane nenten anut ring kauripan magama Hindu ring Bali. Juliana, Bali TV.